Naulaw ti piek kagayam kan kapsat. Sorry. Nganyat kinuanan, kinuanan. Woo! Naulaw ti piek, naulaw. I am back, ladies and gentlemen. Sorry, danapindot ko. Baliwan tayo. Ngaan yan. Permi, tinam sa akin deti agsursuro nga ag-live. Good evening, ladies and gentlemen. Good morning in the Philippines. Good evening, Miss Noraline Domingo. We are featuring Miss Noraline Domingo hit songs today, ladies and gentlemen. Nanya trigat na tika saya biyaga na ya. Nuha naman eh. Ito na dam mapindot ko. Tamto'y puso At Facebook mo dati magkikita. Di kantun agam It's okay. Nagkapas Mulusam tarik ng aramide mamin Kapag gustuan Comment lang mga kaibigan. Babasahin ko mamaya. Mamatika Di ayat kumaawan kidwa-dwa Jak tuwag kita Hopefully okay na. May sabag Jak tuwag ladingi Hawaluag sangin Nanalpas ko ngayon ka rin Awan sa balik Ito'y puso Nudila sikati ayatek Inggatong paltane Agnanayon biyak ko Asiksikan tulake Pangitan katuirik na Wanam namae Naimbag nga oras tayo amin ngayon kinabsat. Sorry, ito na po kayo itatay. Napindot ko DJ Stop. Jak tuwag kita Dahitay may sabay Comment lang mga kaibigan. Tuwag ladingi Hawaluag sangin Nanalpas ko ngayon ka rin Awan sa balik Ito'y puso Nudila sikati ayatek Inggatong paltange Agnanayon biyag ko Siksikan tulake At Edbul sa mandi camera kon. Pwede mo tapos-putin. Wanam namae Nanalpas ko ngayon ka rin Awan sa balik Ito'y puso Nudila sikati ayatek Inggatong paltanem Ikutam di puso.
Ikutam ti pusok by Miss Noraline Domingo. Apay han matakot ko ti video kon. Anak kinwanan. What's wrong, ladies and gentlemen? What is wrong with my video? Anat kinuha na Miss Noraline Domingo. I-comment mo man no anat mapaspasamag na ta apay di matakot ko ti video kon. Na deadball samot tan. Patukar telatan Napay. Sapsapulek nga ayan. Biyag ko aniya na nagaragsak, isa sang bayo mo dito'y arpad. Kas manjak mayep ka, kupikupak nga ayan. Sipot pa'y nakita ka, sumamay dito'y riknak. Asikan tisap sa pulik, ayata berbiro ke. Sikalay arapa, tunggal rabi ama iridepa. Sikalay nakarik na napnuan maris nga aya. Miyag ko sikati pagbiyaga, saguday ko kenamnama. Laglagi pen sikatay ayatek, taklin ko magsatman tuy anges. Hello mga kaibigan. Nakino ti camera kon tadi matakot ko ti. Manimal. Ada mga giyong sounds na. Biyag ko sikati pagbiyaga, saguday ko kenamnamak. Laglagi pen sikatay ayatek, taklin ko magsatman tuy anges. Sikalay arapa, Salamat Michelle Robles Rasa for sharing the video. Sikalay nakarik na napnuan maris nga ayat. Biyag ko sikati pagbiyaga, saguday ko kenamnamak. Laglagi pem sikatay ayatek, taklin ko magsatman tuy anges. Laglagi pem sikatay ayatek, taklin ko magsatman tuy anges. Sapsapulek nga ayan. Diyak mo no anat mapaspasamak na ti live stream ko ta. Di mo tagkut-kutin. Nga anyan. What happens? What happens? What is happening, ladies and gentlemen? Nga anyakit din. Ti kinatuog na ti abiyagan. Rigrigat na na ya. Salbag ti sinal. Narigat ti aksa dakas. Oh my goodness. Ala, pang diskubera na kat. Ala, patukar lata. Patukar kat patukar lata. Patukar. Salah.
kem na mangranggas kaniya. Jakaya tikas ta panagaya, tanugam deman tay mangkulit kaniya. Taday ti puso amuna ti umawa, tay napaypayso apanagaya. Di nagpilitin igapom ti Diyos, di nakranggasan saldaday tuy puso. Tanapigapay biag kun tay mauyos, ngem tay agbiagat amatutuo. Jakaya tikas ta panagaya, tanugam deman tay mangkulit kaniya. Taday ti puso amuna ti umawa, tay napaypayso apanagaya. Di napilitin igapom ti Diyos, di nakranggasan saldaday tuy puso. Tanapipiyapay biag kun tay mauyos, ngem tay agbiagak amatutuo. Tanapipiyapay biag kun tay mauyos, ngem tay agbiagak amatutuo. Hello mga kaibigan. Siguro gapo ta upat met ngamin dati nakalivean na ya. Doang Facebook pages sa diti wall ko sa tapos si jay YouTube. Please visit my YouTube channel also, ladies and gentlemen. Hello idol ko, sabi ni Julinda Dumagit, day jay YouTube. Hello, Julinda. Thank you for watching. And I think I have to stop right now, so I will try it again later. I do not know what is happening. My goodness. Isa pang kanta. Sika ikutam ti pusog nungam di bituin ti tangatang, apa ya binaibaen nak panubok. Nganyan. What is panubok? Panubok is what? Kut babantut ti panubok, Si Joan pala ito. Si Joan. jak maaku akin napudno. Hello, Jonathan Rombawan ninyo. Ngemang Michelle patibken Robles Raza. mo akin nataog, ken manglawag nga kudrepan panuno. Metkut babantut ti panubok, itijak maaku akin napudno. Obing pa ni Joan dito iti akan kantaya. Patibken ngano mo akin natawag, ken manglawag nga kudrepan na panuno. Ititenga tasiit adalan, merituer nga inak pagnad, agdadanggay da ublag kenuyaw, ngemang patibken
Metkut mabantu ti panubo, itijak maaku akin na pudno, ngemang patibken nanumu akin na tao, ken manglawag na kudrepan na panuno. Ititengat na siit adalan, narituer nga inak pagnaan, agdadanggay daublag kenuyaw, ngemang patibker mga langon kaikariyak. Ititengat nga siit adalan, narituer nga inak pagnaan, agdadanggay daublag kenuyaw, ngemang patibker mga langon kaikariyak. Ngemang patibker mga langon kaikariyak. Mok pakada ti namuti biyang kaabsat kan kayem in padas ko lang madin sagit data opat mat ngamin datin nangi live talo nga ado nga Facebook pages and jay Walco plus jay YouTube isa siguro nga di akut-kutin dati video na. So I'll try it again later, ladies and gentlemen. Goodbye.